le voi na kan zir tur hi AP kan chun som le do na a bel chuak number lo om ta antinan 1 2 3 4 5 hem bel chuak antinan he poi he natural number 1 atang 5 in kar poi AP tho ni chan chu adol chi ka he pakhat common difference 1 tinang ania pakhat belin aron chol ta John 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 bel chol dan hi kan zir do ani exercise 6.3 mi ho wang kha dia bel tak tak hira bel thea maro chu chalo lo tam dal tu ta ni 1 te 4 te 7 te lo inta se 10 ti khan ek tram khat ni thum tram li na ne edina tram som thum na thleng e 30 thleng tram som thum na thleng kha bel lo ngai ta se dia bel tak tak khat ar mai le tu ka ni chu chu ol sam de bel dan o mem ti ha emi chapter ka zir tur chu nia formula kan derive fa chu mang chu ol sam te kan chok le don ni Charles Gauss a he French mathematician nia kum so mi le ani lai te le ka bo theng ka Paul so wo zir lai te ta helan zir ti tu pa in he zona hi zo ta ni natural number pakhat atanga za thleng hi bel ro ti kha problem kha nei ta edinan 1 plus 2 plus 3 so 0 plus 4 he bel clear is tir tu khan nang mali han lo ti be chin ula ek tia reng ti don atom lampa 97 amanga 98 99 100 so 0 hemi bel tur khanin azete tu khan problem kha pe ta ni chon ani khan rei lo te a minute ni khan le ga khana chok chok ta me mak kha tel tu ga je te tu khan chuan a chaw dang khan zot ta chu voina kan zir tu chu ni a chaw dang chu he te hi ni algebra manga let s equal to dia 1 plus 2 plus 3 je ve lo me a tom la pa je le de la 98 plus 99 plus 100 chuan ti hena chok non le a he hi ale ling ani 100 hi tir la ma da ve tu 100 plus 98 sorry 100 plus 99 plus 98 plus the plus 3 plus 2 plus 1 Joan he equation 1 atia he equation 2 ti le a so equation 1 le 2 kha bel ta ni s le s chuan 2s ro chok ta 1 le 100 chu 101 tro 99 le 2 po kha 101 tho po 101 tho 3 le 98 101 here kha lo chok ka ni ti khana all ta vek 101 hi exam om kan ti chuan 101 hi za chi om ani 1 plus 2 plus he khat ni thum li nga ro kware kwa za chuan 101 into 100 ti na lo ta ni chuan s2 101 into 100 by 2 and he cancel at the hand so he get the answer 5050 okay ama hi chanchin nakinai na zir dona class 12 vela science physics zo electric circuit current electricity static electricity chanchin theorem vel te na zir tro do ni le ka chu du tok te la le he go sona a solve ang hian solve ve kan tum do ni formula kan siamang chu hem exercise big kan zirber tu chu ni ta taking too long let me erase it quickly now kan sai do khan ap om na chwe ti hi ta sorry ap om dan kha a first term kha a kan tia sorry something's wrong with the system a first term kha a kan tia
chuan adot kha a plus d tro adot le chu a plus d a khan d bok kan bel a plus 2d he hi om dan ani ap kha chuan local zela tom lama to bera khan a last term kha l kan ti kha khai ma che kha l minus d ni anga chi ma le chu l minus 2d ni bel thung ton ni okay now nei tiang tiang let s equal to you have to copy this all right a plus d plus bracket ka dana chani chu atram tilang sang fia tur khang ka dal ti wa mai mai ni chuan l minus 2d plus l minus d plus l last term khan ya now goes to the book khan al ding kan dal yang l plus l minus d plus l minus 2d plus a plus 2d plus a plus d plus a le kan bel bel yang 2s lo chuaka a le l chu a plus l l hi mo n tram ani ti kha hre tur hemi om za thi class in zero long where l is the nth term a plus l ania dot le hen hei le hei kan bel chuan d le d kan cancel de a le a plus l to pa chuak ta po a plus l ba ka chuak lo ta po l plus a bela chuan angare l plus l a plus l kha l plus a l plus a in zangi kan ti chuan hemi za chu ava hai n drama ni kan ti to kha ava za thi n za ta ani so a plus l into n okay chuan chu na n ti chu a ringot chu n 2 hel ma lo phei deng n by 2 a plus l okay hegel formula ma jok chu nia adang le chu l kha n tram ani wangin l chu a n ti na nia n tram chu a plus n minus 1 d size mo sakan da to ka kha ta ka substitute chuan hi lo chok ta ni a is equal to n by 2 a plus n minus 1 d hi bracket kan thelenga a le a kha 2a chok ta 2a plus n minus 1 d so chu kan formula thar hi ro ti chok ta ni okay hegel formula to chu ta ni n terms lenga formula chu sn chu n by 2 2a plus n minus 1 d so ka se do khan a plus n minus 1 d te khan a la da theya hi hemi te pan hi kan formula chu ni ta ni hemi manghian a cho chi kha kan chok tho don ni le hi copy ula memorize bok tu ni memorize ka ti hian chiar ba ha tur lo ni chok vak vak ula in shred lo la in formula chu no ba ha meng a cho ba ha che ni hi kan chu ma zoka hi nuar cho le hi ka chok zo ta lo ni mo an zia le thua ta hian sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 d n he lai mi le multiply do na chu wang chuan n square om do na quadratic equation kha kan ma mom ta ni he practice sinang find the sum of 25 plus 28 he ap and omania abel choka zong given tilenga a chu trama 25 ania d enge d chu he le pai mai turin to che kha 28 minus 25 3 mo 100 thi e kan thelo l ani l chu 100 last term mo a n kan ti bok le n ka zon chuak phata n kan la nei lo n jong cho do chon he kan mang a n he a n ni ngal bok a n equal to a plus n minus 1 d ka equation ma jok chap exercise ma jok me kan mang lo a n chu 100 ania a is 25
n minus 1, d is 3. 100 minus 25 equals 3 n minus 1. 75 more. 75 equals to 3 n minus 1. Or 75 by 3 equals n minus 1. 3 2s are 6. 3 5s are 15. 25 plus 1 equal to n, or n to 26 ani. Le s 26 ka kan zon tur ti nai ta ni helai thli kan du to kang erase zoom here. Now Sn kan zong ve to Sn2 kan soi to khan n by 2 formula khamo formula nung zo kha man the ni a plus l ti kha to mai 2a kha man ngai lo he l om tat s in ni kan jon n to 26 ania s26 equal to 26 by 2 a 25 plus l is 100. 13 more. So it is 13 into 125. So and local calculate ula get chok ta le kha 125 into 13 is 1625. All Virginia direct formula applied. Now let's move on. How many terms of the A, B, 63, 60, 57 must be added so that the sum is 693? Explain the double answer. Answer pati don't deny. A to 63 niya, D to 60 minus 63, that is minus 3 more. So as sum the sum is at Sn equal to 693. Is on tool to n how many terms at n is question mark. Now let's apply the formula. Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. 693 equals n is n can more 2 into a 63 plus n minus 1 d is minus 3, or 693 equals n by 2 2 3s are 6, 2 6s are 12, 126 bracket head down minus 3n plus 3 boiler throw. And I cross there or 2 let 693 hit 2 3s are 6, 2 9s are 18, 1 2 6s are 12, 1 3 8 6 equals n in 1 2 6 that 3 ka 1 2 9 minus 3n, or 1 3 8 6 equals 129 n minus 3n squared. Lehelai karabbe doni no poso lalo copy mero. The can left hand side da minus 3n square ka 3n square lo itonga 129 ka minus betong 129 n plus 1386 equal to 0. Quadratic equation ra chota ni hey 3n square, n square of that 3 common le long chon chol sam dewang n squared minus 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 3 2s are 6 equals 0.
or n 43n plus 462 equals 0 he chu hriat to kha 3 ka solama va pheya helama 0 noi oma 0 thoron chok lai ni chuan alai kha kan phel da le split the middle terms ka apuntira zali somruk le pahni chuaka abela minus 43 kha kha engel yang 462 ka factorize la 3 them 3 1 is 3 3 5 are 15 3 4 are 12 take on 11 into 11 1 is 11 11 4 are 44 7 2 tan nuat mi le nge 43 chhote dan omem 33 7 2 are 14 33 le 14 tan chok the 33 le 14 na trang chok the lo na diploma dang ngai to lang sa he hi ngai to de ten ti hian 3 7s are 21 7 11 2s are 22 21 and 22 to 43 chok the tero okay minus 7 ni ngai ni kha so n square minus 21n minus 22n plus 462 equals 0 Joan common dikha jo helai jo coordinate equation chapter ma sagan je to coordinate equation dana cho par khai to mai n a common a n minus 21 minus 22 common ve thunga n minus le plus minus 21 tho equals 0 n minus 21 a common a n minus 22 equals 0 which gives us n minus 21 to 0 tinania n minus 22 equals 0 tho n to 21 n to 22 le answer kha pahni kan nei da ni enge n tir ka di chuan he hi n tir ani ale lizo ka chok de yang mi fe thiam nan enga tinge answer ti hian lo ngai tuang Three plus 4 khan 7 at luk ta ni pa hi chau 3 plus 4 plus 3 lo kan nei ta ni enge mo kha x equal to 7 thoni ta se enge kan chon x khan 0 luk ti tro x khan 0 luk ti na ni tuna po kan cho ju he kan thil kan problem hi tiang hi ni a1 plus a2 plus a3 ka bel phe da chara somni pakhana thleng a21 thleng avai khan zaruk le songpo le pathuma chuakani chuan tinga bel non le a a21 bei ba ka a22 thleng ka belani zaruk le songpo pathum tho chuak le kha ngi en tir kan ni chuan helai chin jong hian achunga kan mu to zaruk songpo pathuma thluk chuan hei chuan 0 thluk tina ni mai thil langom the to lo helai chin zaruk songpo pathuma thluk to chuan abel cho zaruk songpo pathum ni bok chuan hei hian 0 thluk tina ni okay so you just write that in your answer the double answer indicates that that's 22nd term is 0 okay you write down the double answer indicates that the 22nd term is 0 thì khá ngã tụ le yang adol le find the sum of all multiples of 9 lines between 300 and 700 za thum le za sar inkara pakop mun ho pakko multiple so kha zon chwa to ra ni he tricky a kan threngi along ha la ni l po kan thre chuang lo ni chu chwa pho danga l kha chu no in kan chut le chu no sn kan chut don ni za thum kha pakko na sem them sem chinam 9 3 are 27 mo 30 9 3 are 27 3 area
a thei lo ni ma se 3 hi a banga 3 hi bel tai la mo kha te lo zo khan tha de 3 chin kha a thei lo che che 34 chin chu thei lo ni zo kha ngai to zo 9 into 34 khen tai la 9 4s are 36 3 9 3s are 27 plus 3 306 kha za thum le za sar inkara pako sem thei te berani so ra is 306 ka chu da ha ro hai te ka chu ta dai lo che che ta 33 khan 34 kha ado che 34 kha ka pun ti ta dei ni na ne ka kha air khia dan el khia dan an ti vele 700 in pakoi divide to pang sorry now let's do it again 700 kha pakoi divided 9 7s are 63 79 7s are 63 dai chon mo 77 kha 707 pai ni mai 7 hit the low se adik che 700 rang 7 ka pa ya 3 chua ka 9 693 hi a last term chu ni sare ting lo che pa ko sen thei chin emoti point adi thei tho 9 la 77 ka multiply la he tho thui chu 693 hi kha thre thei dan ni l equal to 693 d kan nei sa ta ni pakko mun ani wangin pakko zel khale thau na number re kha 9 te khan a chaw kha chu thil har sign to lo l equal to a plus n minus 1d ka soi do khan l hi a n t da thoni ka ti kha mi chaw nan chuan hilai chu in chok theme nga nang manin ka chaw sak to long chu n minus 1 d is 9 ti khani chokonga any chu chuanga any chu vela s n k chu liang s n chu n by 2 a plus l mang de formula to jok kha l kan nei sa to okay ba kan chu lo long 693 minus 306 equals 9 in n minus 1 pathuma paruk so pathuma paruk pasari pariyat pathum 387 by 9 equals n minus 1 inge chuak 9 4s are 36 27 9 3s are 27 or 43 plus 1 equal to n to 44 tinan kha khatani substitute lenga s 44 equal to 44 by 2 306 plus 693 ka chaw sak to lo chu ngai chu nga dot le ta kha kan te le the sum of n term of an AP is around the find its 20th term is n a pair 5n squared by 2 plus 3n by 2 tia a23 zot le ta hian s1 le s2 le s3 zong la wal ka kol mai thil hi tur chu a1 le s1 hin tlu ka ni enga ti ka ni chuan he ngai to wala tram kha chom to na bel chhuak po kha ama khan nei s2 chu a definition a chuan a2 a1 le a2 khani s3 ni chuan a1 plus a2 plus a3 khani vele mai atiam dro s2 lang s2 tang hian a2 chu chho thei don ni chuan d kha har to lo d chu a2 minus a1 khani to me ya le s1 kan zong s1 chu 5 ni khan 1 da zel mai tu so what do I get 5 by 2 plus 3 by 2 gives us LCM 2 ni ngala 5 plus 3 8 by 2 equals 4 a kan nei ve ngal
so our A is therefore A is 4 S1 le A1 ang kadito ka now S2 zong liang 5 NI 2 dale zel may tur equals 5 4 by 2 plus 3 2 by 2 chok te lo kang 2 le 2 in chok te ya 5 2 is 10 plus 3 2 is 6 equals 16 kaka head la hi kan mang trang kai lo nga this one we don't need this one S2 to 16 to A1 le A2 ba A1 ka ngi ka di kha A1 ka A ka 4 ka dito ka mo 4 plus A2 so 16 minus 4 equal to A2 12 ani mo te khan D kan zong le theta therefore D2 A2 minus A1 ania A2 to 12 A1 is 4 8 okay te khan kan chok le theta A23 mo zo kha A kan nei to a D kan nei to a N kan nei to tina nia cho thelo kha so A23 to A plus 23 minus 1 D ania A2 tika 4 mo ni sila kan cho to kha 4 plus 23 minus 1 is 19 D2 8 okay lo to le mi wa dihen no mai lo cho hey 9 is 72 7 8 1 is 8 9 10 15 so 157 Alasha in an AP the first term is 8 A kan nei 8 in a term A N dinani 33 and the sum to first n term is S N atileta 123 find N and D le N hi mang A N to A plus N minus 1 D kan dito ka A N is 33 niya A is 8 more N minus 1 kan trelawa D po kan tre chuang lo 33 minus 8 equal to N minus 1 D ngay lo chok 33 8 by 2 13 8 by 5 25 equals N minus 1 D lại n về đó bằng Sn nhớ Sn formula 2 N by 2 2a plus equation 1 thì lúc rồi 2a plus N minus 1 D Sn có 1 2 3 tu kan di dong kha N by 2 tại hết đó rồi cần mang đòn 2a kha a dania N minus 1 D thì sẽ to lo yan N minus 1 D cho 25 phát lục khi 25 phần đã đấy à khan all levek hey multiply là 6 2 6 2 2 is 4 246 equal to N 16 plus 25 so ngay em ngay lo tôi chọc thể đóng tôi đi chuan anh ấy chọc so lo long anh chưa thì khan unknown lam pang left hand side akan dang N into 16 là 25 có 40 41 I mean 41 equal to 46 N equal to 246 by 41 apa itu kami 61 is 6 61 24 apa itu khana ole te me di chu nge chuan chi na khan te kan chok ha
You find out yourself, okay? Lại lấy log là a equal I mean này lối là mang tụi mày n trang khan d chu chu chuột tụi mày tụi n gần này tụi 33 equal to a plus n minus 1 d gần đi ha 33 equals a to a đây nhá n to 6 minus 1 d hả tụi nó 33 minus 8 equal to 5d 33 minus 8 ka 5 25 equal to 5d or d equal to 25 by 5. Okay.